تخيلوا معايا الحاجه اللي ما دارهاش الاعلام المغربي دارها الاعلام المصري. ترى الحماقه هذا قضيه رونالدو مع الوداد البيضاوي ترى بزاف. مشاو قصدوا لك المصدر الحقيقي اللي هو رئيس تحرير مجله الماركا الاسبانيه خوسيه فيليكس دياز، وغنخلي لكم فيديو كيشرح بالديتاي شنو واقع حاليا. نتكلم بقى عن الوداد المغربي. الاسبوع اللي فات حصل خبر قلب الدنيا. جريده ماركا الاسبانيه نزلت خبر بتقول ان في اتصالات وفي تفاوض كبير جدا ما بين الوداد المغربي وداد الامه وكريستيانو رونالدو. جايبين معانا خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير جريده الماركا الاسبانيه. Hola amigos, sí, la opción de que Cristiano Ronaldo juegue finalmente el Mundial de Clubes va creciendo día a día, y la opción de Marruecos y Al-Wihdat es ahora mismo diría yo que la primera de las opciones que mantiene Cristiano Ronaldo. El equipo marroquí se ha movido, el equipo marroquí le ha hecho una propuesta, y ahora mismo lo que está haciendo Cristiano Ronaldo es estudiando todas las opciones, porque lo que parece claro es que Al Nasser no quiere continuar al lado del jugador portugués, y pese a que tiene un acuerdo de renovación, todo está en suspenso. Y el equipo marroquí, como alguno brasileño, se ha acercado al portugués para intentar seducirle y que juegue en el Mundial de Clubes a partir del 14 de junio. La opción marroquí la tiene muy en cuenta Cristiano Ronaldo, está muy unido al maravilloso país marroquí, y yo no descartaría que al final Wydad apareciera como uno de los favoritos al torneo por la presencia